So when you check it, since you are registered, you have everybody when I so all that necessarily related to the material and feeling what is within this room, but the material isn't the material isn't the delays because ukuvota kuqakathekile njengabantu thina abatsha. Manje ke usushwele ibizo lakho usuzayenza uzabe nganina Ayisekumele ngibeke nina. Themba nibizo Bukho Mdladla. uhlala betown Ngihlala lapha koBulawayo. wa register nini uvota Sengile vele ngiqala ukuvota. la so wavota Sengayavota. so uthuthe engcebi zakho ufuna ukucheck indawo ukuthi wenza imingcele lemithi into yeshili yakho Ngabe likhona wenza ukuthi mhla welanga lokuvota lami ngingalahleki. uzayenza uzaphenduka nje i-exercise le inde phela iyafika Ngesikhathi sonke ngizaphendula. Ngesikhathi sonke. siyabonga abatsha abaningi ba-register ukuvota ngokubona kwakho Barejistile sibili ngobuningi. So lami ngizama ukubakhuthaza ukuthi laba abangaka-register bezama njenge-youth. okay umongameli kusasa ngani uza-announce ukuthi ama-elections anini wona usuredi ukuthi uzavota Mina ngiredi kakhulu. Ngiredi kakhulu.